گلبرت خانمەکە سویسریە هێندە تەمەنێکی بچووکدا مێرەکی کورد ناز دکە و دل ددن هەف ئەو خانما دکتۆر نورەدین زازا بوو و دۆرە 17 ساڵان پێرەما ئیرۆ پاشی دەرباسبوونە 32 ساڵان ژوەغەراوی ئەف خانم هین لەسەر شۆپاویە و لەگەل چەند سیاسەتمەدارên شۆپێنەرên دکتۆر نورەدین زازا جێه و بیرەوەریە نوی بسەر دکن لەوێ دبستانە کوبەرێ زانینگەه بوو دکتۆر زازا خوێندنا خۆ دەرباس کرد و حتا دکتۆرایە C'était en 1971 à la rédaction. من دکتۆر نورەدین زازا لە جهێ کاری خۆی ڕۆژنەمەوانیە ناس کرد بە هەفکاریە پارێزەر گیلبیرت باختۆلد وێ دەمێ زازا لە لۆزانێ دوخوێند و دکتۆرەیە خوێ یا پەروەردەیە لە وێ دەرێ وەرگرت ji sala 1970 ve heta 1985 em li vir bûn me şengotanî van deran li cihê xwendinê hêdema ez xwendekar bûm ez haydarî doza Kurdî bûm rojnamavan Silvio Fanroy gelek agahîl ser Kurdan dane min paşî nameyek hebû gereke min daba General Barzanî lê Bexdayê rê nedane min ku ez hermûyî bibînim wê demê şerê Ereb û İsraîlê hebû li sala 1967 J'étais en Irak avec une lettre. دکتۆر نورەدین زازا di sala 1947 de cara yekemîn çû Swîsrayê û bi mebesta xwendinê û li zanîngeha Lozanê dektora di zanistê perwerdeyê de anî. Paşî vegeriya Sûriyeyê û Parta Demokrata Kurd li Sûriyê damezrand. Cara duwem bi neçarî dîsa çû Swîsrayê û hengî xanima xwe nas kir û kurekî wan bi navê Şengo çêbû. Gelek bîraweriyên Şengo li gel bavê wî di nava van kolanan de hene. The university he studied was ئەو زانکۆی کە خوێندنی لێ تەواو لەو شوێنەی ئێمەوە نزیکە لێرە لەگەڵ هاوڕێکانی قاو و چای دەخواردەوە و کاتەکەی بەسەر دەبێت هەر لەم ناوچەیە یەکێتی قوتابیانی کوردستانیان دامەزراند زۆر باش بێدم دێت لەسەر ئەم شەقامە بووین کاتێک بیرۆکەکەیت بۆ هات ئەندامên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê li gel malbatê çîrokên vê malbatê dibihîzin û dêra kevin ya Lozan û avahiya kuberê zanîngeh bû niha bûye dibistaneke navendî dibînin. Kawî xebatkarî beriya heftê û 2 salan çi kiriye? Lêbêhin û xeyalên Dr. Nûreddîn Zaza ji her derê tên. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Lozan, Swîsra.